amasa penin Houbung mi te zo si Easter chibai kahin pibe wan noi le si nana nagim nei ta corona virus COVID-19 kiti alen ta jin eho India gam sungayong Prime Minister in ni som ni le ni khat sung lockdown ei phun pum ta ji win dei banga Palm Sunday hole Good Friday Easter Sunday akimang thei tapun chule mi pi khop khomna Houin kai khomna jong nei thei tapu win hinla tuni thokit ni khu Easter Sunday hi yo Christian ta san te dinga thupi pen ni khu khat hi ji in Houbung mi te lagaw ana ikiwa diu deisa anazalin social media mang chain online sermon Thoukit $2 saying in Pastor Haolai Headquqrter Pastor akigungin amahin tuni Easter Sunday ito kisona eima ta'san sei khomna le thokit ni $2 holimna eman pi diu hin tu hinaman pad hin man pi wintin ajo chan ge ya aman in lam kai diu hitai mun tin le gam tina Houbung mi te ho zo se Pakai thokitna Easter chibai kain peve jingnin also ki pa ta Pathenin ei pui hlong ki tawin i tabang phat pha ei pe pa Pathen chu avelin lo pin le pa chan na chang han lang tu jing ka Patheni ho khomna wahin Houbung lam kai ten kho pena egel chu I chon now eima ta san pe hi sei khom hi le ti hi a sei hin I chi chun phat ma sa pen hin eima ta san ti hi sei khomna nei lew han ti chu ikinge o je chun Pathen lo pin dingin yum nau mun chi a kon chun hung ding chi tin kanung nung in zui ki nun lang ke mata san kiti hi sei ti mu te ke mata san ke man pa Pathen hat chung nung van le se chem pa kata sanin achapa chang khat se ipakai Jesu Krista lagaw thenga kona hung kizila nunga theng sel Mary sunga ping Pontius Pilate khuna jante he so thu pa thing pe la ki hihen bi a thia hla na ki vui pa ni thum hlin nya thina ko na thodo kit pa wana kaltowa pa Pathen hat chung nung je na to pa wana ko na mi hing le mi thi thutana hung ki ding pa chu kata sane ke man lagaw theng kata sanin
van noi lo so Houbung theng khat se mi theng te ti loi khomna chu kata sane iman son sit ingai dam na kata sanin ta sapumpi thodoa ton sot kem lawa hin na kata sane amen nawa kunin hong to che taute Jesu thodo kit thudol phachom khat se holimna ega nei diu hintin mak sutipana thupa bungsom lagu changa apat chang sayi sung hi mangcha holimna inei dingo inte tu jingkai thupiu hi COVID-19 protocol social distance ji a kesi se sam sinanin insung Maicham simute hiche hin lagau an kung sim khom tau te tinawa hiche thupi hi tuni thokit ni khwa hi hin gun pi o je chi chang hlen pi hi Pathen thu theng hi nga yete mak sutipan thu pha bung som lagu changa akun chang saji je Trin fan sunga alu nun ahile gol hang khat pon bang le cholta kisila zet lam sanga to amu win chinama ho chu at zathe jengun hije ai wang nama chu nama ho za ti jahi un thingpela ki that Nazareth Jesu chu na hol hi ama thodo tai hi ko ma om tapoi alup nei hung ve ta vin ama wang chevin lang asei jui tele peter za aga sejun aman na za wa asei bangin Galilee gam lama namasangwa achi ama athodo tai chevin ati hi thupia ega la diu hintin Pathen thu theng lo pi ta isimu chu athunei pan bon chawa chan chunga atha in phathei e bo pi han lang tuni ni hu hi kum sang ni masanga ipakai Jesu Christa chun thokit nahi anna tahih le tuni ni ho jong hi chana Houbung mi te ikitol thailo ding wa hin ai lai che thokit nahin Houbung mi te ne saten tha ai pi win ani simin amir ata san apung jingin thokit na lam kai gamasa ipakai Jesu Christa ahin in iwang phan Pathen hing inei zalun avelin lo pina ma chang hen lang ama thokit banga tu jingka Houbung mi te zo se zo phat khat le ilei sit pon in ta sau ki phet ha jong le kuna sa lo khu pi de na chu ichen khom thei hi ti ira sei kit thei ta zalun avelin thangwa na le lo pina ama piu hi te
hiche hi hat wang ai pon hi phat wang adan thui thiam wang ai pon angai na wang zo a lungset mana ta san wanga hu hing nga thim I chan oi je hitabang ngai lu Pathen thina gal zo Thoukit Pathen hinei zalun avelin ama thangwa na le lopina changhan lang tuni hin wan noi hin ho tam pi an nai Houbung mi te ho he bin he aila athia Thoukit na thu ki seilawa tunia Thoukit Pakai wang he Samun mong in ki pa mong he ti he hetavin je jing tavin ai je ni te hon I mangding agozivin theory za chom lei si na ping stolen body theory tin jong asejuvin chuting le wrong tum theory kiti ho jong asejuvin ahin la phot chet na chui pi ham Pakai ta san te ta san na thi ye ya apan ngam na ho hi chehin Pakai Thoukit mong hi ti sei zui ho hin khwa kun le tu khang Houbung mi te hin khwa kun jang hin apho chenin avelin Pathen I thang waun ai je hiche thokitna ko nai ham phat nau I pi ham Pathen hin he ma ike thon pi jong thina ahin thina iga to tengwa ahi le isei nom jiu chu ramon na thu ai je hiche ramon na thu ahin ade sena keima ta en jong kaman nom ji chu John chu ki pa na thu pha bung som le khat chang som ni le nga khu keima e ta sana chu thi jong le hing ding hi ati kho he Malaya Bethany khwa Mary le Martha asopi pau chung chang thudola mu thaya ung kita lang chu ahi je mi te ho chun hi chini ho chun I pi sejum Pakai nili ahi tai ui tante ati win hai aila Thoukit lam kai puding Pakai Jesu Christa a te ding thi na itiu hi hin na ahi je imuvin nili hi ta jong lajar hung thobin atil ai tom pon ho pumin a hung ding do e ti chu imutavin he ije chun Thoukit na hi ni khokidang ai je ta san cha ten jong I chan tiu ai je ti igamu do theijuin avelin lopina Pathen changhen lang tuni hin hiche Thoukit na hin ihin khowa thu eisei pi ham ihin naw he aki chai teng le ni thi chu kyong hi ding he ki kwai jong le 24 hours zo teng le decompose ki hungmon hlading ai bo tan he je ai wang ni cho hi ni min khwa dinga ta san cha te dinga Thoukit na thugu inei zalo hin ai mu bo ki he ti hi avelin ngai to ki nu te ita sao hin na hi la do in zong le e ho he Pathen mit mu ai mu bo ki za he aki chol do bo ki za he ama kom hlung chi ding ai kitabin he je
avelin lo pina Pathen chang hen lang Stephen jong songa asev chun asepli tavin ahil iti Dr. Lukin azita Stephen ai mutai ti hiche kom lai muna mak suki John suki pan thupa bung som le khat jong hin Lazar ai mutai tin jong imuki novin aize ize chun thi na itiu he lamun dan chu Houbung mi te dinga kichol do imu ahilawa ahile cha kona promotion bo his ahiti hi thugu ego chinu tuni hin kel do tha chi dingin Pathen minin ikiti mun aize thi na he koi man pumpel ding ki umpoi tu lai gam sung COVID-19 gim nei ta hung leng hin Pathen lung set nen hoi damin ki zong ipel thailo chu thin a hi ti hi gel jung te hin hi che thin khel gam hin thokitna in yuve tuni hin phat e ki peu hi phat chom cha bo hi ji in thugu go ching thokit na go ching cha te hi na wa hiche ki kul khup na phat imu sungen Houbung mi ten in sung Maicham ho a ki tha la utin ikimu to ki tengule in sung kima dama yum theina divin I Pathenun imau ei sompi jung han lang hiche ikimu to tengwa ahil Pakai lengam ha ta anna hi ito kiding he kinem lel po te Pathen wa chainan lan jong isatavi I tobang hung frung jong le ka hoji akhut phang kom tong sunga kahi ti hi gel do jingutin che thokin ni ho to ke lona in Pakai bel dingin ikiti mun aize Pathen thwai ga ki holim naw kitil kho naw I chan chuan lang sei khiel ki ngai damutin sei khai di ba pha le pau Pathen in chan chung che wa thain phathe bo pe taw hen amen ung ding che un lang ke man taona hin mang katin zona kain sin pai ding ai ta je Intina Houbung mi te ong ding che te muti Hacham kim Pakai namin kathang wa un ai je akidange ne ngai lut naw nangin nangma kagin kaza wang lovin nalung sit nan thim nei chanun thi nagal jong nei zo pi un ka ki pa mong nangma zala ka lei set pon in hi ki phel jong le khuna sa lo ton sot in de kan nei vi ti ka yel do kita zalun la ka sei do kita zalun namin theng lo pi ka thanggo nang ki pa thu ka se ni je Intina hin nangma vai hlungun Pakai le teng le nangma dingin thil ha sa ma poi je chun he pa nangin na Houbung mi te phola lum la kulpi in kidal jengin lang damo hi veiza chom gam sunga hung ki tol la jing jong hin Houbung mi te nei hoi damun lang hichin hoi dam na keu lawa hichin hoi dam na kachan wa ku na jong in kho nei job sau pi u ge la na lengam kin ha ja che la phajo che a ka to theina diwa nangin ei ki thopi diwa zo tawa kai ki nu nei je ha chamkim nangman nei chang hla lo zenun nei pi cheun tin jong ka taw we
nang ho na hru lo na dingwa na hong bik chai thizle alo pina lal to na ang sunga bo be lo hela na hru theba Pathen khat se I Pakai Jesu Christa milong sit na I pau Pathen ngai lut na chele sagau thing ki thopin le pin chun Houbung mi te tu la kum ho nom pi che jong tau hen amen pa mi